ये कैमरा पहली बार देख रहे हो? ओके यार अमीर प्रिंसिप नाइट वाला सोच ऑर्गेनिक सीड्स मैंने तो बोला है 100 किसने 100 नहीं हाय बोलो आंटी Hello, right now at Sikkim vegetable market nearby MJ Mart Road. Yes. Gangtok. Look tomato, some tomato different from Assam tomato. Look, incredible tomato. We'll get Sikkim market. Organic. Ini nih. Paneer. Paneer? Mana? Kan ani lah. 100. Jadi. किलो है हाँ हाँ मैंने तो बोला है 100 किसने 100 नहीं उसका उसका दुकान भरी है आपका दुकान है ना ये उसका नहीं है Guys, we are buying skull naspati. Look, किलो 150 है ये, लेकिन आंटी जी ने कम कर दिया। हाय बोलो आंटी। हम लोग असम में भी एक तालों के अभी लपो किराना किधर ब्रेक था, so thank you। आना निकल। हाँ। बैग लाई लो बंद होगा। चौंकी में चले। Sebi Durga Puja 16 pini ga 16 ala sui pini bangke dan market sui so non nidum dambom ke supermarket complex down market, very nice market. We are shopping here. king of kiran mimi So, hello, kami dum. So, pini bange naupra di damde da dag markera do se chalo. Markera do do iche lapen lai do ke record pon medalo video ko slam medalo ta badnon ada slam ro manela pura bangda material chat. So, non bange coffee do na. Guys, look, this is restaurant, so nice. In
restaurant. These are exhibitions. Look, very nice exhibitions. Here's orange. So many foods. But these all are ordinary. Thank you. Sau đến cái vì viêm ma này thì tập gì này mình đặt so vấn căng mới là này mình này chúng mình sẽ làm tập căng mới là để làm tập là so làm so bên để mặc làm guys, là bangke Irish coffee, là bangke rambal, là 50, alors comme hek, La banque, 150. là bangke Irish coffee bangke 150. So try it out. How is it? Tasty. There is Irish coffee. So sweet. Inge lagi, that's Sikkim non Kimrich restaurant. Kami tunggu ada Sikkim long one kami na so restaurant one kami. Misen decoration ta nang misen maka. Fruits kami different fruits tala ada exhibition paklan lu so restaurant lalu ada foreigner kita lang bear Sikkim town ke ada kalau Kimrich restaurant lo Irish coffee lo 150 like cup sih itu lah no. Thank you. Karbi ang love. So, mo dalang yang chilang tu mo next kita dami lo. Kamu dim ke? Bekar kef pula. Domisan. Non itu ke bekar ke this restaurant pen non itu room na mom lo. Ya. Chúng ta hãy lỗi là đặt cái là tạm chặt ở đây. Cái phố là room cái gì đó đấy. Lega. आपका नाम बताओ। मिथुन कुमार सिन्हा। कहाँ से आप? रानीगंज दस्तूर बिहार से। बिहार। वहाँ का कैसा है प्लेस मतलब? कैसा बढ़िया है। बढ़िया है। Nah, dari hikayat dari cerita ni deh. So, lah tu mesti taruh sini mesti deh. So nice guy he is. He is working in this hotel. He actually he from Bihar. He came the last year. He's here. So आप nice कितना guys. पुराना हो? यहाँ पे हाँ, 1 महीना हुआ मेरा। 1 महीना। Oh, 1 महीना? मात्र 1 महीना हुआ। Oh, ठीक है। आप शादी कर लिया? नहीं शादी नहीं। क्यों? ठीक। इतने कम उम्र में? कम उम्र में मुझे मतलब आगे मेरा आपका 23 साल हुआ। 23 साल। 23 साल। Oh, ठीक है। आप मुझसे बड़ा हो। आपका कितना?
20 तो 3 साल बड़ा आप मैं तो आपसे बड़ा हूँ. अब तो सबसे बड़ा Look, nice guys. बिहार का दोस्त हाँ. Bihar ठीक का है. दोस्त we meet here in Sikkim. Thank you.